Hakasian ka Mangtyngka ki Khynnah Skul ki layo ekalat ban Sakhi ka Dorbar Mangtyngka Jong ka Khadc paru ban tep khambania shushu sha phang ka council kite ki skul bakun thobe ka Little Star English Secondary School namau hati Marymount Secondary School namau lai mautawar ba ka Saint Paul High Secondary School mar bisu ki layo ban silok baru CEM nang tabo chairman ka council rangkat ka jingdon lang ki nang hikai Mangatay gajudan na sulu ito ito pinamaka lapor ko bor na kaya ka bagriyo hakon siya jodoh yung masik chidi ikubda akan dari sonsel yani jela jumi don likely di sonsel idon kasih tak mas di sonsel ajan jahil tak mas di sonsel bakar wins akan mas di sonsel timba ni idon bani kare kasih satu mas di sonsel ya soal video akan menyiap interact kalau mani Indonesia PowerPoint presentation cuma punya tebal, padahal kita itu kau di pun logik saya tidak ada. Berapa di bor, kita tahu. Kita lagi logo, jika district council Jong ini yang kita logo, berarti kita logo. Khadc has autonomous district council ketika we autonomous body. The district council Nassau constituency, but who ex-MLA na 13. Mangtyngka constituency, kun samna ilong Shillong, bagi galakari, nathung yaka daw Governor Shri Jong Daulat Ram Hadinam Hall Jayam Shillong. Bisha, halong kalian ke Bisharu, Mday Ubriyo Jongi, Deki Brejuni Berichiti, yakani kam, Batle Halor, Bakkan kum kedustur keriti, kali berkajat petre. Itu kami torof itu nih. Ini ide Reverend dbmnTv ide architect Jong District Council no. Reverend dbmnTv kubegting footnim jugi kede James Joy Mohan Mikholsroy na khai i Shillong mau sia right kabadan hasela hakakharatri kujul khat praspa prapsa ila Skul Halaba High School by la Khadc Econometric na Shillong Government School house name khat praspa nai batnapta isalej Kolkata Khadc yang BA house name kat Khadc spasa. But kum hari khasi jeng kira tak cetai lami. Reverend dbmnTv lay ijingai ngajat pendiri juni bahkan sejak lagi kan saya tak perlu hakijat pendiri hebat. But kinselet Dorbar akan kendo usiap juni. But dia akan dia akan kedau isaya le bantrish tong bahkan yo ini ya kasih schedule. But kedau kejingan tu Khynnah itu ifi. Ba iba joy ilit sa Amerika dahil apoy sa Amerika yung kinikirat Indians mo kinikirat Indians ba kita along Norway Shillong dojong Shillong Amerika kita Shillong kinikirat Indians di Andre kita awan kinikidoli kita le long kita long try long ki kita kecing yung kita ina lawan pa siri dojong isele pangdan panele kumno bangin da yang kadri kasi pandri ni kung kasi jadi dia pakai tak ki dulu bangin yo long ki beri ki bala an long try halaka real jong lagi halak ndo shop ban benne kaliti itu student ada pada isa one story le jong isa yo ban tumi iknika 6 schedule Paham harga British iklan nong India. Kalau itu dijaga ki ilaka Shillong kebagai British territories Ihaba Indian domain. Ni ki Arab sani magi mahal. Kasyong hangi banrai banlet pada India. Ni banrai kanu. Kalau tu par ikan mau ba ke negara history. Kadang Federation of Khadc. Hey, kanika sinduk jogi Arab sani mah. Don gong India sobat India. Dari bawah lima Asywa, bikin mawar Muslim Weekly mo, mereka sabar panio na jongga. Tentu yang kecilnya dia tay, mo dia sign dia tu instrument of taxation, annex agreement, baru bagi dia sobat pi rengkat tinggi kendon harum. Way
ayangi Hindu wat Mangtyngka ayangi ka Mangtyngka ayangi Klau wat Mangtyngka ka Dustur wat Mangtyngka ka Khynnah wat Mangtyngka kayin bisa ko ay Jong nomor bagi bisa di Jong to kata ka dulu dunia sai Hakapor pertiap debate ia kan dekat constituency debate, constituency assembly debate. Dr. Kopiat Bordeloi di way na chairman ng sub committee. Nila kuno ikini ki tribal hangte ipadong na Shillong kerpang jongki berada di affair. Hakapor pertiap discuss ia kan kami kawai. Bom balai ni aino dak kermit ka pakerpa. Agai kermit ban Rio 6 chidil. Kamu hakane na 6 chidil bagi nila ban sina ain ka kung Shillong jongi ban yada bagari India karena mak ban apa di ain India yani bagi long kerpang. Dai isayo ya ka 6 chidil. Bagi kani la perikha haga artikel arspa sau pusau clause 2